Kemudian Rayo Snowton di General Secretary ka FGSP Motion Road Circle. Alor di Juduna ka Judko Trikam ka Motion Road Civil Subdivision. Ni nalian juga seng angkat ke jenis Trailang ka Motion Road Circle ka District Bodiru kan gasni ilayo wala senran lang banyak keren batu kli juga distrik. Alor kini ki Juduna amthi. Te kumba ilayo snow sisa kalau ba kadeko sisa sibun ki hukum Trikam. Maka subdivision mentaga kaladon Rusnam hindi kidang bun kikam kibun ki ibaro kadang function kadang hable nang ni po DC office nang ni po nang stone wat ka hadu menta watang ka building ka subdivision civil subdivision ru ka padon di bagi department ibo fair kumbala pan pawi general secretary mena ki don kam sisa banwan ra namar ka motion road hi ka di ka civil subdivision ka bahe ha ka bagi bun ki sinong kinang hapan niat kejat kibun di sinong kinang hapan pelut sengi wat banwan sedu sepo nong stoi ban pendap kikam da kajing wan jong ini department di bofer panwan ra kajing kerku sibun ya ki pat ba sa ketiga dom kathan di bro away kamtam ya ka supply community menta ba man la ki sinong yo ya ki khawration yo ki jingmentoi ki babun na supply department da kajing don jo turukan pensup ba ya ki pat ba sa the pada kebayade ya ka salang CNRD block ru menginitip hoy kadang supli hendrai kajingdon kampat kala dawa bakal adon kampan function no ag babun kiliang namar tang ka motion road CNRD block hi kanum la ban ka voop de kilai spatam isnong ba kan hap ka ban syakri ka ban penbiang ki pat ba hendrai ni sirkom ni snungu ya ka MDU1 apa kajing alam dulu konrak sama ka chief minister bala sanction ini ke blok seti ke salang blok bat ngingit skam mentaro kawan hi ke MDA 2 hapo kajing alam hi jong konrat sangma bat ngisngo hunru sirukom mengiyo yu MLA jongi menta ba donlang hapo kani ke sarkar hapo kajing alam jong konrat sangma ba unsim khia ban pen state no ba kum gini kijat development ki khamniar ban poi siki than nong kondong bat habaki poi ki patbar ki community bukan trikam khambha bukan trikam kham step kena bukan wanra ya ka jingker kuhi ya ki breu joka motion road civil subdivision kum ka seng la bun sin la yai ban wan mi la bu gi jing tho ya ka ba kani ka isu jungi kan trikam bat nang ni sya khmat ru kani kan ndei ka bakut ndei ngin yai budin ya kini ki baro ka ba ngi la ya sya khmat ndu ni kong hadu menta ka singi ka bangiwan ban pendat ngin yai budin la ka dei ha ka district level la ka dei ka state level banwan rak yakini kijin toy kamtam ya ka motion road civil subdivision